ukusno. Oh, Kokice su nestale? Unuko, zašto plačeš? Pogledaj koje sam ti poslastice donijela. Ne želim to. Kakvi ukusni čipsi. Mogla bih ih jesti cijeli dan. Ups. čini se da je gotovo. Pa, ako želiš, možeš to imati. Nej! Što se događa? Tko plače? Oh, imam nešto za tebe Gle, ovdje. ne želim. To, imam ideju. Da, izazov. U redu, to je to. Napravi mi sladoled. Tako. Imam ideju. Uzmimo svježe voće, omiljeni blender, evo ga i evo jagode. Otrgni peteljku i stavi u blender. Tako dobro i svježe. Pogreška. Pogledaj ovu boju. Predivno. Uključimo ga i napravimo malo soka. Banane, kiwi. U redu, bako. Mislim da sam smislio nešto što će se Britney sigurno svidjet. Džem od kruške. Pa, ko bi odbio takvo što? Dodaj sve najukusnije mlijeko. Evo ga. I Coca-Cola. I naravno, moje omiljene čips. Cijelo pakiranje je odletjelo. Pa dobro, to je u redu. Sada sve to trebamo temeljito pomiješati. Ajde. Kako odvratno. U redu. Dobro je što imam profesionalni stroj za sladoled. Imamo malo šlaga. Ukusni oreo i čokolada. Sad trebamo raditi na... Režite špatulama. I to je to. Dok se sve ne pretvori u homogenu masu. Ostaje samo razdvojiti to na male komadiće. Upravo ovako. Savršeno. Stavimo ga ovdje i ukrasimo ga oreo keksima i jagodom. Ukusno. U redu. Sada trebam neke kalupe ovdje. Stavimo jagodu. Zatim banana i kiwi. Zamrzni to. Sada trebamo... Što radiš, unuko? Takav strašan nered. Ali pogledaj, grozno je. Dobro. Što da radim? Znam. Zamrznimo to odmah. Moje lice. U redu sam? Dobro. Definitivno će uspjeti. Ne može se kontrolirati. Bako, jesam li te zamrznula? U redu, što da radim? Znam. Ova deka će je ugrijati. Hladno. Ovdje sladoled je... Ko je spreman? Baka je dobro. Sladoled izgleda previše smrznut. Ups. Pa. Mislim da već vidim slatkog pobjednika. Wow, pogledaj nijansu. Ukusno. I s jagodem. Nešto nedostaje. Wow. Što je ovo? Izgleda kao čudna maska i užasno miriše. Okus je još gori. Fuj. Što je ovo šareno? Ukusno? Banane i kiwi. Tako dobro. Baka, pobjedila si. Hvala, dušo. U redu. Sada trebam burger. Mogu to učiniti u 2 sekunde. Ne čekaj. Nema štetne hrane. Ona je opet na svom telefonu. Sve je u redu. U redu. Vrijeme je za bakinu hamburgeru. Dodaj jaje mljevenom mesu. Savršeno! Sada trebaš dodati malo soli i papra, naravno brašna i dobro sve promiješati. U redu, spremno.
sada ćemo napraviti odrezak u obliku srca za moju unuku. Oh, dobro, draga. Pomiješajte svijetlu boju s tijestom. O, da, to je savršeno. A sada dodajmo malo svjetline. Pogledaj, bellissimo. Malo ga spali. Ah, divno! Klupice su spremne. Ah, i moj kotlet. Ah, tako svjež i tako dobar. Što je to za miris? Super! Čekaj, je li to opet moj mobitel? mislim da bismo najlakši trebali naručiti način je nešto. da... Burgeri, zar ne? Pričekajmo. Evo ga, hvala. U redu. Pomfrit, nuggets i mozzarella štapići. Burger i to je to. U redu, idemo jesti. Dodajmo štapiće mozzarelle, nuggetse i pomfrit u to. Bit će vrlo originalno. Divno, spremno je. I miriše tako ukusno. Dobro, sada... popečci su savršeni. Pogledaj ove šarene peciva, sir, rajčica. Nekoliko krastavaca, luka i kečap, salata i naravno pecivo na vrhu. Burgeri su spremni. Bellissimo. Što? Ne, ovo je neprihvatljivo. Pogledaj, odrezak u obliku srca i sve na tanjuru s nekom umakom od bake. Svi burgeri su baš super. U redu, s kojim bih trebao početi? Uzmimo zeleni. Nije loše. U redu, što ovdje imamo? Je li to burger? Odvratno. Wow, to nije pravi burger. To su samo sastojci na tanjuru. Evo nečega zanimljivog. Tako ukusno i originalno. Nikad prije nisam probao nešto tako. Sestro, pobjedila si. Jesam li stvarno? Hvala ti, Seko. Jupi! Dobro, sad ćeš mi napraviti Coca-Colu. Dobro. Lako kao pita. Uzmemo Coca-Colu i voila, gotovo je. Kako je ukusno. Pa dobro. Pokušat ću samo malo. U redu. Hajde da ga otvorimo. Kako je ukusno. Kako to volim. Što sam napravio? Ne. Trebam smisliti nešto. Imam ideju. Otopiti čokoladicu u loncu. A sada još jedna čokolada i još jedna. Dobro promiješaj. I... ne, tako vruće. ne. Baš lijepo, kćeri. Moraš upotrijebiti medkit. Hvala ti, bako. Možemo nastaviti. Uli čokoladu u bocu. Baš tako. Dodaj. Mali zaokret. Naša čokoladna boca je spremna. Posljednji dodir? Da. Otvori već jednom. Hajde. Zašto se ne otvara? Pa, mladi danas tako su glupi. Jednostavno je ovdje. Bako, najbolja si. Otvorimo M&M's i ulijemo ga u čokoladnu Coca-Colu. Jupi! U redu, sada trebam bocu mlijeka, ali bez mlijeka. Ulijemo malo borovnica, malo više i više. Sada glavni sastojak, vrlo ukusan med, a također je i vrlo zdrav. Dobro, savršeno piće za moju dragu unuku. Dobro ćemo promućkati. I vidi kako je ispalo. Hajdemo malo zamrznut.
U međuvremenu ću samo isplesti džemper. Ovaj put ću sigurno pobijediti. Moja Coca-Cola će biti vrlo neobična. Napravit ćemo kalupe. To je bolje. Ulijte ružičastu nutelu u naše kalupe. Mala varka ne bi nam škodila, zar ne? Baš poput ovoga. I ovo nam više ne treba. Pogledaj ovu čokoladnu Coca-Cola bocu i pogledaj ovaj dezert koji pravim. Ulit ćemo nešto kolača u nju. Savršeno. Sada Kasna su Coca-Cola je se ljudi spremna. smijali i... Zašto? Uspio sam učiniti isto. Bako, gdje je ona? Jesi li? Hajde, Britney. O, jedva čekam isprobati sve. Wow, što je ovo? Izgleda kao... Izgleda kao žele. Ovo je tako ukusno i tako slatko i tako ljepljivo. U redu. Sada šefova Coca-Cola. Tako je ružičasta, a mislim da je i čokolada također. Ali što je unutra? Wow, je li to ono što mislim da jest? To je kolač. Tako je cool. Probajmo ga žlicom. Tako kremasto i ukusno. Ovo je definitivno pobjednik. O da, ovo je moj remek dijelo. Je li vam se svidio naš video? Pretplatite se na Multidu Challenge da ne biste propustili iste zabavne i ukusne videe. Vidimo se kasnije.